Hey guys and welcome back to another video. Mayam ngasigi video sidi ngasi reading yingibasidagina lakadoriba coming 10 days se haidi hojikto October gi date 24 ngasi 24 ni dana ko October gi date 24 sidagina lakadoriba 10 days haidi November gi date 4 swai phauba haiba tare ko isagi oina kari energy advice pige habado ngasigi reading stay khangmina doine mayamna title dagi su khangbiramani 24 portal haise ngasi se 2024 gi October gi date 24 ni dana ko aduna just any angels number gi mongda 24 portal oina energy advice khara yeng naba haina aina like video se samjarak paneba ko ado ngasidagina lakadoriba coming 10 days sida isagi ba energy advice se kai leike adagi angel advice na kai leike haina supplement tawdoine ado ngasigina pile se ni thokna khaidok chagani pile A amadi pile B ko marine idol figures na pile A aduga blue idol figures na pile B oigani pile ani sidagi isa na apama pile amamam choose tawbiraga ngasigi reading se punna yengminnarase ko aduna mayamna ngaktang push tawbiraga pile ani sidagi karamba pile na hena desire tawbage habadu yengbiro aduga ngasigi energy advice yengase ko so ngasigi oina ahanba pile A ko pile A natraga ngasigi marine idol figure se choose tawbiba chilinaw singi oina lakadoriba 10 days sigi damakta kari energy advice lege habadu yengduni ko Imrama Yes ko you're already doing it align your life so sumaina pire coming 10 days sida energy se kondo angels advice lagi kai phange habadusu yeminase abundance wet the situation will improve ko so sigi card case na angels advice na phange ado ngasigi readings tagi pile A oibebe or pile A khanbe bechili now singi oina kari energy advice phange ha matamda lakadoriba coming days se haidi ngasida kina lakadoriba coming 10 days sida isagi life se hana habadi hoi isa ja hana mai kai chumna chatte habadi na tebo ko but hana larime ba situation judagi kitang hena better side ta lakpa yabagi or improvement phangba yabagi or isa se like hojik phawbada dum negativity gumba khara counter talk lai taragasu or productive oiba gumba khara wat poi taragasu hena productive oirakpa yanaba possibility or chances khara lakadoriba 10 days sida pirakadawri ba ko aduna lakadoriba 10 days se isada dum good opportunities and good vibes khara lakadawri aduna isana every opportunity isagi oina improve tawba yaba isagi oina growth phangba yaba each and every opportunity khudingmak yes haidi like grab tawba ngamnaba hotnabiyo haiba advice se men oina phangeba ko so ngasidagina lakadoriba upcoming 10 days sida isagi damakta life changing oiba yaba natragana isagi oina afaba maikai da purakpa yaba opportunities khara lakadori aduna isagi life se better oiba jaga amada stand tawba ngamnanaba chances khara pirakadori ni aduna isana like isagi oiba preparation se phajana tawiba or chances indo grab tawnaba ready oina leibiba sise yamna important oyena hayeba ko sidasu imrama hariba card sina haise ko where are you being called to journey to haise haidi isa se life se dum haidi lakadoriba 10 days sina puba mai kaido aduda fazana focus tawraga chatpa ngamhaunaba adagi lakadoriba 10 days sida pirakadoriba opportunity do grab ta hawba ngamhaunaba sigi opportunity sidagi sagi life se anoba mayol ama purakpa ngamhaunaba isana hotnabiro hayeba ko aduna some big chance make ko haidi maybe relationship oibi career oibi or personal jaga do oibi life changing oiba opportunities khara lakpa yabagi possibility uiba aduna isase yam prepared oiraga leinaba or isase opportunity to miss tawdanaba hotnabiyo haibagi mongda vision se piyeba ko so you are already doing it hariba card gi matungina isa se hojik se isana isada self doubt kumba leiba gumba adagi isana isabo hanthana lawjaba gumba or isana kainoma plan tawraga oirroidra kaina khanjaba gumba adugumba situation khara leiba maleba ko ado you are already doing it hariba card gi matungina isana isagi emotions kumba se kitang control tawbiyo overthinking tawbigano aduga isana face tawriba jaga isana khongja changshiliba jaga se sisida fazna focus oiraga changshilbiyo isagi priority khangbiyo aduga isana isabu love tawbiyo embrace tawbiyo isana
isada confidence lebiyo haiba advice se men oina phangeba ko. Next, wait and the situation will improve haiba angels advice athole a. Sigi angels advice na pile A oibiriba or pile A khanbiriba chili now singi damukta kari angels advice pige ha matamda hauzik se situation se hauzik phawbada isa se haidi kitang problem thaingnabagumba negativity counter tawbagumba or isana plan tawbase thaboina pangthokpa ngamdabagumba adugumba khara thainaramba yaibako. But adu singdo isana khangaga la a wait tawraga la a adu isagi oina situation se improve tawba yaba opportunity khara dum lakadawri aduna isana tanjang ibu patience lebiyu aduga isagi lakpa opportunity da grab tawba ngamahunaba ngasai previous card sina su hai khibado isana hotnabiyu haiba advice men oina card tagi angels advice tagi phangebo aduga lakadorba upcoming 10 days se isagi life abundance maybe luck adagi natragana maybe financial or any jaga da isagi oina aphaba abundance pirakadawri bako aduna daw yaramdabagumba leraga su daw yakhatlakbagumba adagi situation gumba su dum improve tarapagumba adagi financially flow gumba lakpa yaba adugumbagi possibility dum angels advice tagi phangebo aduna aphaba dum pi upcoming 10 days isana kanna hotna biro aphaba singse opportunity singse grab tawba ngamhongna ba hotna biro aduga flow oina dum makha tana chathaki ba ngamna ba su hotna biyo haiba advice se men oina phangebo ko. So pile A gi ba energy advice se matang swaida loijare stagi lo ba advice lo shinbiraga mathangi reading amu aminarse ko. Hey guys, mathang sina koi pile B ko pile B natragana sigi blue ideal figure se choose to be bachili now singi oina lakador ba upcoming 10 days da kari energy advice pige habado mayam punna yengminarase ko. Emotions are running high. Expect powerful change. Take time to breathe out. Bring love into the situation. Last card amaga draw tawjage ko. You are very close to achieving your goal ko. Sumaina leire. Koi angels advice na kai lake habado angels advice so draw tawjarage ko. Haidi pile B gi oina upcoming 10 days da kari angels advice pige habado ko. Remain positive. Opportunity. No. So pile B gi oina lakador ba upcoming 10 days da kai pige ha matamda lakador ba 10 days isagi emotions na kitang mang thabagumba haidi emotionally sa kitang overwhelm oibagumba haidi happy and excited oiragana yam thina oibagumba adagi sad oiragana overthinking hena tawsinlogi hena sad oibagumba adagi sawba khotpasu kitang thubagumba isa sa temper gumba kitang leibagumba adugumba mood swings and emotional overwhelming situation khara thengnaba yabagi possibility leibako aduna lakadorba upcoming 10 days se isagi emotion je kitang control tawna ba hotna biyo haidi emotion na mang tharaga thabak tawbase hoi kana ba phaba jaga su lei but adudi yam minimal ne do emotion na hek mang tharaga thabak tawbase yamana aphaba se pakna oigande bako aduna lakadorba coming 10 days se isagi damta aphaba pi da banate but isagi emotion na mang tharaga decision lobadagi aphaba sindo mang khiba yai or phangauda ba yai bako aduna isana emotion je kitang control da thamna ba hotna biyo bako. Next, expect powerful change ko sigi card sigi matungina pile B khanbiriba or pile B oibiriba chilinaw singna lakadorba upcoming 10 days sida isana hotna jamal khara adum haidi like result phangakpa yabagi or isana expect tawudaba jaga khara da changes lakpa yabagi or isagi life da anoba change khara purakpa ngamba yabagi possibility khara leibako aduna changes khara di counter tara ani life da changes khara di mayoknar ani haba se expect tawraga like changes to the adapt tawraga chatpa ngamna ba hotna biyo bako prepared oraga lebiyo haibagumba bako. Next, take time to breathe out ko. So sige card sige matungina pile B oibiriba chilinaw singse hauzik phawbada dum isa sa kitang stress leba anxiety leba tension leba gumba natragana isa sa kitang burdensome feel tawbagumba adugumba situation khara leramba yaibako dagi lakadorba upcoming 10 days da emotion sa kitang high oi haina card na pikibanina take time to breathe out hariba card sigi matungina lakadorba upcoming 10 days se ho isagi oina aphaba sing su grab tawba ngamna ba hotnagadabani but isagi personal time kitang lawna ba su hotna biyu kitang relax oi biyu wakhal se kitang free oina ba mind se kitang free oi thokna ba hotna biyu stress and tension gumba se yam hena lotion biganu
ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯦꯜꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯦꯌꯔ ꯄꯦꯝꯄꯔ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯕ꯭ꯔꯤꯡ ꯂꯚ ꯏꯟꯇꯨ ꯗ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯡ 10 ꯗꯦꯖꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯐꯤꯡꯒꯠꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯍꯟꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯅꯕꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 10 ꯗꯦꯖꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤಲಿꯇꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯨꯝꯕ ꯐꯖꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯁꯇ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤलिꯇꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯣꯁꯟꯒꯩ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯥꯏꯟꯗꯅꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯂꯚꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯇꯨ ꯑꯦꯆꯤꯚꯤꯡ ꯌꯣꯔ ꯒꯣꯜ ꯀꯣ ꯁꯣ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 10 ꯗꯦꯖꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯨꯗ ꯚꯥꯏബ്ꯁ ꯑꯦꯟ ꯒꯨꯗ ꯂꯛꯁ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤಲಿꯇꯤ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤಲಿꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯐꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯅꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯒꯣꯜꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜꯁ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯡ 10 ꯗꯦꯖꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯕꯤ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯤꯁꯇꯤꯛ ꯕꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯈꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯡ 10 ꯗꯦꯖꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯒꯨꯗ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯕꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯂꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯦꯜꯊ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 10 ꯗꯦꯖꯁꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯃꯥꯏꯟꯗꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯂꯥꯁ ꯕꯠ ꯅꯣꯠ ꯂꯤꯁ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯡ 10 ꯗꯦꯖꯁꯦ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥम ꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯗ ꯃꯥꯡꯖꯒꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯐꯠꯇꯦ ꯈꯪꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯤꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯨꯡꯄꯥꯝ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯌꯥꯁꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯔ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯤꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜꯁ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯌꯦ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ